strane imamo urbanizaciju, sa druge imamo devastaciju i onda govorimo o nečemu što se zove održivi razvoj. Koliko to ima sve logike jedno sa drugim, saznaćemo u narednoj priči. Ovoga jutra sa nama je Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home. Ono što nas interesuje jeste kada se uvijek dogodi nešto što nije dobro po Crnu Goru, bilo koje sfere života, javljaju se nevladine organizacije. Nekad se događa da je poželjan taj njihov glas, ali se ne dogodi. Nebitno je. Ono što je bitno jeste da urbanizacija mora da postoji, to je definitivno. Međutim, postoji nešto što se zove devastacija prostora. Kada govorimo o Crnoj Gori, a naročito o Crnogorskom primorju, koji je vaš stav i koje su to lokacije koje su u Crnoj Gori trenutno najugroženije u prethodnih nekoliko godina? Prije svega dobro jutro i vama i gledalcima jutarnjeg programa. Pa, kao što ste i kazali, nevladine organizacije jako često reaguju upravo na devastaciju. Dakle, ne na urbanizaciju, nego na devastaciju. Nažalost, u Crnoj Gori često svjedočimo umjesto urbanizaciji koja je negdje u skladu sa našim potrebama, koja je negdje u skladu sa održivim razvojem u ovom društvu, svjedočimo devastaciji koja zapravo podrazumijeva uništavanje prirodnih resursa zarad dobiti nekog pojedinca. Posebno kada je riječ o Crnogorskom primorju, posebno kada je riječ o tom uskom pojasu na obali mora, dakle u posljednjim sedmicama mi smo imali više primjera kada smo bili informisani o nelegalnom betoniranju na obali, o nelegalnom nasipanju obale i pravljenju. Govorimo o Boki Kotorskoj i Ulcinju. Govorimo o više lokaliteta, dakle imali smo i betoniranje u Budvi, imali smo i u Boki Kotorskoj, imali smo i u Herceg-Novom. Vidimo sada i na Havajima. Da, imamo na više lokaliteta. Dakle, to su neke prakse koje u suštini ne bi smjele da se dešavaju. U Crnoj Gori bi trebali biti takvi zakoni da niko ne bi smio da pomisli da može da uradi tako nešto, a ne da se takve stvari dešavaju praktično na svakom koraku. Betoniranjem i zauzimanjem na takav način u potpunosti se trajno narušava obala, narušavaju se ti priobalni ekosistemi koji imaju itekako značajnu ulogu ne samo u onom estetskom smislu, dakle u smislu ljepote, nego i u ekološkom smislu gdje su to povezani ekosistemi koji su važni za različite biljne i životinjske vrste koje žive na tom prostoru i na taj način ne bi smjeli da tretiramo našu obalu koja je praktično najvrijedniji prirodni resurs naše države. Ne bi smjeli, a pitamo se gdje je država u toj čitavoj priči, država kao nosilac standarda i sistema vrijednosti? Pa, nažalost, nemamo adekvatnu reakciju države, jer, kažem, tako bi trebalo da bude da niko ne bi smio da pomisli da može da betonira na samoj obali, a evo, dešavaju se primjeri svakodnevno. Dakle, to govori o tome da mehanizmi spriječavanja takvog vida aktivnosti nisu adekvatni, nisu odgovarajući i oni koji žele da nešto postignu na brzinu, onda oni su spremni da to i urade, znajući da ih neće dočekati adekvatna kazna. Nažalost, mi negdje svjedočimo i praksama koje koristimo unazad godinama, koje su devastirajuće bez obzira što su legalne u nekim situacijama, jer mi imamo još uvijek urbanističke planove koji su jako loši, koji omogućavaju recimo izgradnju velikih objekata u sred naselja. Eto, recimo imamo primjer Meteriza u Ulcinju gdje danima se lokalno stanovništvo i nevladine organizacije zapravo pokušavaju izboriti sa situacijom gdje imaju izgradnju koja je u skladu sa nekim dupovima, detaljnim urbanističkim planovima, ali ona nije u skladu sa potrebama tog stanovništva, niti u skladu sa, negdje urušava kvalitet života tog stanovništva, gdje smo imali do skoro kuće, male objekte u naseljima, sada imamo ogromne zgrade unutar tih naselja koje zauzimaju i pogled i sunce i sve ostalo i urušavaju kvalitet života u tom prostoru, da ne govorimo o putevima, o prilaznim saobraćajnicama i tako dalje. Koliko je realno onda pričati o projektima nevladinih i vladinih organizacija i uopšte o održivom razvoju, ako jedni druge ne čujemo? Pa mi moramo naći način da se čujemo, u suprotnom ćemo u potpunosti uništiti ono što su najvrijedniji resursi ove države, dakle prije svega priroda, obala, prirodni resursi, zaštićena područja, dakle to su sve prostori koje moramo očuvati. Činjenica je da veliki broj nevladinih organizacija i pojedinaca zapravo pokušava da ukaže na to da ovo nije dobar način
urbanizacije prostora, da ovo nije dobar način koji nam omogućava održivi razvoj, ali negdje u tom sistemu očito da ima jako puno šumova i da nije interes onih koji su donosioci odluka da takve prakse zaustave, s obzirom da ih gledamo svakodnevno. Jedan od glavnih akcenata Europske unije jeste zapravo na ekologiji, pa nas interesuje kada Europska unija napravi uvid i vidi što se događa na ovim prostorima, kakva će njihova ocjena biti i koliko nam to može biti negdje remetilački faktor. Pa vi znate da u sklopu poglavlja 27 imamo i dio koji se odnosi na zaštitu prirode, koji podrazumijevaju da svi oni prirodni resursi zapravo koji su prije svega očuvana područja, prije svega dakle moramo povećati procenat očuvanih područja kroz Natura 2000 staništa, zatim moramo adekvatno upravljati sa tim istim staništima i to jesu uslovi za zatvaranje poglavlja 27, a na ovaj način zapravo mi sebi onemogućavamo da adekvatno upravljamo sa tim područjima. Evo recimo mi radimo i projekat na Velikoj plaži gdje smo u prethodnim danima i mapirali pritiske koji su prisutni na Velikoj plaži. Velika plaža je jedno zaštićeno područje koje je osnovano još 68. kao zaštićeno područje. Sada treba da se odradi ponovno proglašenje tog zaštićenog područja, ali na prostoru imamo prakse koje nisu adekvatne, koje nisu odgovarajuće jednom zaštićenom području, kao što su recimo zauzimanje dina ili tih površina uz obode dina parkinzima, objekti koji su negdje čak i unutar dina, ti privremeni objekti, te plaže koje su privremenog karaktera, ali bez obzira one su vrlo blizu ili na dinama ili negdje pored tih samih dina. Zatim imamo recimo praksu paljenja otpada na Velikoj plaži dok se sada priprema turistička sezona pa se gomilaju te količine otpada iz prethodnih godina, onda se one pale, što nije praksa dobra, ta praksa treba da se obustavi. Zatim imamo vožnju po kvadovima, po dinama, dakle brojne prakse koje nisu odgovarajuće i koje treba spriječiti u jednom zaštićenom području. Gospođo Vuković, hvala najviše na ovom razgovoru i bit će prilike i u buduće da razgovaramo o ovome. Hvala vama na pozivu. Definitivno.